Bismillahirrahmanirrahim. Sura Humaza. Nahayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Veylul likulli humazatin lumazatin. Kishilarni ayıpligüçi soğanchiga voy. Allazi jama'a malan ve addadah. U mal topladi ve uni yaxshilik yo'llariga sarf qilmay saqlash uchun sanadi. Yahsabu anna malahu akhladah. U meli o'zini dunyoda mangu qoldirdi deb o'ylaydi. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Hargiz undaq emas. U cho'qim hötamaga tashlanadi. Wa ma adraka mal hutamatu. Hötamaning nemeligini qandoq bilalaysan? Narullahil muqadah. U Allah'ның yandırgan otudur ki, Allati tattali'u alal afidah. Onun elimi yüreklerge yetip barıdı. İnneha aleyhim muqsadatun. Ular çokum dozaqqa solunudu. Fi amadin mumaddadah. Egiz tövrüklerge bağlanıdı.